Lengba kejing yarap yang pi u subscribe ya u new channel da ye ipun mi biang ya ka kubor. Ka parti VP da tiblut ka perthaya ka warok. Wat ladaka mango ka parti ka wadang thame hari lom jantia. Hendrei dai tiblut ika warok wat chakinong khendong dane chasor la. Ya ka parti VP da stimit ya ka nado usnem araja arpovi November. Dekat wakam teh ha usnem araja arpole da pemiki ki manifesto yung ka ugile election ge. Koman kate da MG UVMP songut ke MLA da yok gile ki MDC yung ki KHDC wa ki JSADC. Te kajak chwa upo cha ki kam yung kini moi ya ki MLA ki songut ki yung ki uyi wahe we wakhen na perdi kini ki songut MLA wanong kong do u Arden Miller basaya moj dakhaya u ha usnem kakendes pa nya pa ar kauman kate da emusan bosusnem the job re na ka ar pa ar nongkrem constituency kat wa arwan u Livingstone Kharparan dakhaya u ha usnem kakendes pa andrupole da emu kate ndrupa arata the job u na khatle marun kenyang constituency wale nawan u aldet bat nongrum dakhai u ha usnem kakendes pa nya panru da emu kate suwa prasnam irata da job ule naka khat nyaw not Shillong constituency wasuwan ka VP Prestarwal Marbanyang dakhai u ha usnem kakendes pa prapau kauman kate da emu suwa sansnam irata da job ule naka khatsan Maulai constituency te kini ki MLA songut donhi kawaman kate yo usnem araja arpele arsosan hendrai itip ikam ki khasi jaintia nado wapoi kini ki songut ki MLA ya hapo assembly mango ka session dane kate ka jing yasaj nia yasaj an ke wajer khai hadok kate ibha daman ki kini ki MLA yang ka VP ki bruto ki wastad heji pole da dep ki kadan no per ni te daw te ki brule ki yuluti gi angnot gi yakni ke parti wathme yuluti do pani ke parti don hi kam wata thok gi ha ka manifesto yang ki wanra gi yak te ga jingla yuluti kile yura gi te jingla yak ka jai bru yok i kam jole yak ka jalla ka yok i te sang suk sibon dang do ke parti ko dang thame da yok ki UVMP wa emburom yok i ute to Dr. Ricky AJ Sengkon te kudai sibon perlok